Kim al? Kaçan gana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tın özünün buyruğu menen, körsetmesi menen Makka'dan Madinaga hicrat kılıp kamınganda canına Hazrat Abu Bakır'dı karmap jürmeni menen dedi. Alar kaçan gana Sevr toğusuna çıkıştı. Büyüklüğü 634 metre. Büyüklüğü 634 metre. Mekke'den 7 kilometre alsıda turadi. Kebir hazır 6 kilometre. Oşanın üstüne çıktı. Ünkürge girişti. Ünkürde daro Allah'tın buyruğu menen jörgömüş jelelep kөгüçkön jumurtkalap koydu. Antkeni müşriklerin gözün tumandatıp atat. Hazrat Abu Bakır titirep atat. Egerde kaysi bir müşrik enkeyip ele taman jagına biraz ele enkeyip ünkürdün oğuzun şıkalı böyle karay turgan bolsa anda alar bizdi nak görmök da dedi. Ya Resulullah görüp kalışsaçı, ya Resulullah görüp kalışsaçı dep ulam kalçıldagandan Allah'tın sözü karan. Allah peygamberin tiliminin sağını böyle. İz qâle li sahibihi la tehzen innallâhe ma'ana. Sadakallah. O şol uçurda Muhammed peygamber dostuna li sahibih canındaki ünkürdögi şerigine sapardaşına la tehzen kıcalat bolba korkpa titere ve kıcalat bolba antkene innallâhe ma'ana antkene Allah biz menen birge dep atat. Allahu akbar. Allah biz menen birge ünkürde oturganыбыз menen dünyada oң jagında bir mamık, sol jagında bir mamık jibekten jastanıp oturup, astında altından tasmal жазылып, altın, kavkar, bermet idişke, tamak susundu kuyulup gelgen müşriklerden han sarayынан göre jaşınıp oturgan ünkür biz üçün jaşırak ankeni Allah biz menen birge dep atat. Mından ötken bakt barбы? Kun ma'allah. Allah menen birge bolun. Kalgan bardık nerse siz menen birge bolot, şunu unutpang. Allah menen birge bola verin. Kalgan bardık nerse siz menen birge bolot. Eger de alamdın adamı, eli, jurtu bir tarafka ötüp dindi, Kur'an'dı, hicaptı, namazdı, meçitti kordosa dağı mıskıldap sizde şaka bakılsa dağı kun ma'allah Allah menen birge bola verin. Alar tarafka ötüp ketpey, köpçülük tarafka öte vereyin dep. Жалгыз kalsanız dağı bola verin. Allah menen birge bolun. Oşonda Allah siz menen birge bolot. Karаңыз. Biz bir hadis aytabız dayım. Biroq şunu emnekeni düşünbey geldik da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yekuna Allahu ve rasuluhu ahabbu ileyhi mimma siwahuma. Sadaka Resulullah. Arаңардан eç biriңер toluqqandu mümin emessiңер. Bola albaysыңар dagı mümin. Allah jana anın elçisi barыңarga özgölörden göre artık bolmayınca dep atat. Süyüktü bolmayınca, jakın bolmayınca, jogorı turmayınca. Körse baktılуулuk kavat üyde, üylönüde, turmuşka çıgıda, soğunça kanap töröde emes, orudan ayıgıp karızdan kutulup çoğun kapitalga eye boluda emes. Negizgi baktılуулuk al Allah menen birge boluda, Peygambardın sünneti menen jaşooda, anın çiğirinen basууda. Allah jana anın elçisi men üçün bardık nerseden öyde turganda men eң baktılуу bolam. Aytayın degenim, baktılуу degen sözdön murda, je sözdön kийин эгерде үйлөнүп үлпөт тойуна барып калсаңар, 2 жашка айта турган сөз. Кагалайындар, ыймандуу болгула. Allah menen birge bolsoңор,
Карагыла, сөздүн төркүнү карагыла. Аллах менен бирге болсоңор, Аллах силер менен бирге болот. Жыйынтыгында үйүңөрдү шайтан аралабайт. Үйүңөрдө талак, араздашуу, жаңжал, түйшүк, өкүнүч болбойт. Анткени сен Аллах менен болсоң, Аллах сени менен болот. Чатырда алачыкта жашасаң дагы бейиштин жашоосун кадимкидей дамын татып өтөсүң деп айтып койгула. Аллах менен бирге болгондор, куттуктайм. Сиз менен Аллах бирге экендигин эч качан унутпаң. Бактылуу, анан эң бактылуу. Дагы кайталайм. Эң бактылуу болуш үчүн биринчи бактылуу болуш керек. Сөзүмдүн аягында отургандар баарыбыз, көрүп аткандар, мейли YouTube'дан, мейли Facebook'tan, мейли башка сеттерден. Баарыңарга эң бактылуулукту каалайм, бирок эң бактылуу болуш үчүн алгач бактылуу болгула. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим, бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.